Vaš dom je konstantno izložen štetnim zračenjima, podzemnim vodenim tokovima, kosmičkim i elektromagnetnim zračenjima od transformatora, dalekovoda, uređaja u domaćinstvu. Ova zračenja su najčešći izazivači dugoročnih narušavanja čovekovog zdravlja. Narušavanja se manifestuju preko glavobolja, nesanica, zamora, neuroloških i kardiovaskularnih bolesti, kancera, različitih tumora. Zaštitite vaš dom i vašu porodicu. Jedinstveno rešenje PXD Biopiramida. Kvalitet i delotvornost ispitani, sertifikovani i preporučeni od Internacionalnog instituta za elektrosmog IGF u Nemačkoj.